osjećam neopisivu intelektualnu i duhovnu radost zbog toga što imam priliku da otvorim ciklus tribina Islam i Zapad, filozofija i sociologija u organizaciji Doma omladine Beograda i Centra za religijske nauke KO. Usrdno svima zahvaljujem što ste svojim veličanstvenim prisustvom podržali ideju održavanja ovakve vrste ciklusa tribina. Naravno, zahvaljujem i cenjenom domu organizatora i domaćina Doma omladine Beograda zbog toga što na ovaj način pokušavamo da otvorimo diskusije o odnosu između Islama i Zapada u sferi stručne i teorijske kulture. S obzirom na to da o ovom složenom odnosu Islama i modernog Zapada svakodnevno uglavnom slušamo priče i diskusije i gdekad korisne analize koje su povezane s onom najjednostavnijom sferom opšte i nimalo stručne kulture. Svi mi dobro znamo da promene i strateške odluke u sferi stručne i teorijske kulture zapravo uslovljavaju i određuju sve one promene iz sfere opšte kulture. Zbog toga smatram da je ciklus tribina koji večeras otvaramo od posebnog značaja. Prva tribina u ovom ciklusu nosi naslov Islamska filozofija i Kant. Tribine koje predstoje podelit ćemo u dva bloka. Filozofski blok i blok koji je povezan sa socijalnom komparativnom analizom. Večerašnja tribina pripada onom filozofskom bloku i povezana je sa jednom posebnom analizom Kantovih epistemoloških pogleda. Dakle, večerašnja tribina primarno neće biti korisna nekome ko bude želeo da se upozna s Kantovom filozofijom. Prvenstveno se večeras želim da se obratim autoritetu koji stručno poznaje donekle Kantovu filozofsku briljantnu misao, ali ovu grandioznu filozofsku misao želim da kritički vrednujem iz jedne veoma posebne perspektive klasične islamske filozofije. Dakle, predmet rasprave jeste Kantova filozofska i epistemološka misao, ali je kritička platforma veoma posebna i želim da insistiram na tome da je komparativni pristup za koji smo se opredelili da večeras otvorimo istovremeno i poseban i inovativan. Drugim rečima, predstavnici islamske klasične filozofije u strateškim odlukama iz oblasti filozofske kulture na modernom Zapadu sagledavaju jedan veoma definisani proces koji je u određenim trenucima i predvidiv. Taj proces proizvodi promene na jednom veoma prefinjenom nivou menadžmenta, kulture i znanja uopšte. Kantova filozofska tradicija tu ima možda i fundamentalnu ulogu. I zbog toga se
sam se opredelio da večerašnju tribinu ili ciklus tribina počnem zapravo tako što ćemo se usredsrediti na možda i najmarkantnijeg filozofskog autoriteta na modernom zapadu, a to je Kant. Ja sam islamsku filozofiju doktorirao u iranskom gradu Komu, a to je najznačajniji univerzitetski centar za izučavanje klasične islamske filozofije u današnjem celokupnom islamskom svetu. Kako bih pokazao okvire i smjernice te posebne škole klasične islamske filozofije koje danas predstavlja moj primarni kritički temelj i platformu na kojoj ću graditi svoje predloge zaključaka, pokušat ću da navedem imena nekoliko najznačajnijih predstavnika te tradicije klasične islamske filozofske misli, kako bismo mogli da osjetimo ambijent u kojem ćemo razmišljati o kritičkom vrednovanju procesa filozofskih odluka na modernom zapadu. Dakle, klasična škola islamske filozofije ima mnogobrojne predstavnike. Ja ću navesti veoma brzo ime 6 ili 7 značajnih predstavnika i to je ta klasična islamska škola koja je danas kritička platforma za koju sam se opredelio. Najpre, to je Farabi. Farabi je živeo od 872. godine do 930. godine, jedan od najznačajnijih predstavnika islamske klasične filozofske škole i islamske političke filozofije o kojoj večeras ne govorimo. Farabi je u islamskom svetu poznat kao drugi učitelj nakon prvog učitelja koji je u islamskom svetu Aristotel. Naravno, iako je Farabi jedan od najmarkantnijih predstavnika aristotelovskog modela razumevanja racionalnih filozofskih tema, smatra se da je osnivač islamske peripatetičke filozofije u islamskom svetu zapravo ne Farabi, već čuveni Avicena, koji je umro 1037. godine. Islamska peripatetička filozofija u islamu nije jedina filozofska škola u islamu, onako kako se često pogrešno misli na zapadu kada se kaže da je Averroes, koji je bio član ove islamske peripatetičke filozofije, negde u 12. veku bio posljednji muslimanski originalni filozof koji je razmišljao u okviru filozofskog saznajnog stadijuma u islamu. Ne. Tek nakon njega u islamskom saznajnom stadijumu formiraju se dve možda i značajnije filozofske škole. Suhravardi, koji je kratko živeo od 1154. godine do 1190. godine, utemeljuje u islamskom svetu iluminativnu filozofsku školu. I onda dolazimo, dobro, tu je i Hadže Nasiruddin Tusi, o kome ću možda kasnije govoriti. On je na jedan grandiozan način objedinio islamsku teološku i filozofsku misao. Ubrzo ću se vratiti na tu pojentu. I onda dolazimo do ključnog muslimanskog filozofa, a to je Mula Sadra Širazi. Živeo je od 1571. godine do 1636. godine. Mula Sadra Širazi je utemeljio u islamskom svetu jednu od najznačajnijih i danas najdominantniju školu klasične islamske filozofske tradicije s nazivom transcendentna filozofija. On i danas, i ova škola, i danas ima svoje značajne predstavnike. Ja sam naveo ovde dva predstavnika, Alame Tabatabai, čuveni iranski filozof koji je umro 1981. godine, bio je jedan od najznačajnijih predstavnika ove filozofske klasične škole i njegov učenik Ajatola Dževadi Amuli, koji je rođen 1933. godine, i danas živi, radi u spomenutom iranskom gradu Komu i na njegova, to će sad biti zanimljiva informacija, na njegova
predavanja o islamskoj filozofiji koja se najčešće održavaju u ambijentu bogomolja ili džamija u iranskom gradu Komu dolazi dnevno po nekoliko stotina studenata. To je neverovatan prizor s kojim se suočavate kada vidite nekoliko stotina studenata dolazi ili izlazi na predavanje o islamskoj klasičnoj filozofskoj misli. Ova filozofska škola, koju je dakle utemeljio Mula Sadra Širazi i koju su razvili Alame Tabatabai, Ajetola Dževadi Amoli i slični, je poznata po tome što je razvila u formi svoje tradicionalne ili klasične baštine racionalni sistem s odgovorima na bitne epistemološke i teorijske izazove savremenog čoveka. O ovoj filozofskoj tradiciji ću u nekoliko narednih minuta samo govoriti i o njenim primarnim karakteristikama, kako bi nam bilo lakše da pratimo kasnije onu kritičku proceduru, jer ova klasična škola islamske filozofije u današnjem islamskom svetu, koja nije pod uticajem modernističkih ili reformističkih tokova u islamskom svetu, insistira na tome da svojim unutrašnjim kapacitetima i racionalnim instrumentima može da ponudi odgovore na određene teorijske izazove s kojima se suočavaju savremeni filozofi na današnjem zapadu. Šta su primarne karakteristike ove škole? Pod broj 1. Sjedinjavanje racionalnih i intuitivnih saznanja. Svi mi dobro znamo da se religijska tradicija, ne samo islam, temelji na kredibilitetu intuitivnih ili sakralnih saznanja. Saznanja, odnosno Božjih otkrovenja, koje Bog saopštava čoveku. U ovoj filozofskoj školi se insistira na tome da rezultati Božjeg otkrovenja i sakralnog saznanja moraju biti racionalno protumačeni kako bi dobili svoj puni kognitivni kredibilitet. Dakle, kada kažemo da se u ovoj školi govori o značaju identičnosti sudova razuma i sudova Božjeg otkrovenja, to je veoma čudna konstatacija. Ističe se da religija ne može da obuhvata sudove koje nećemo moći na racionalan način da obrazložimo. Drugim rečima, uvek moramo da se trudimo da svi rezultati sakralnog znanja dobiju svoje racionalno utemeljenje. Dodaću još jedan element. Racionalni instrumenti se temelje na primarnoj kognitivnoj autoritativnosti Božjeg otkrovenja. Božje otkrovenje je znači primarno znanje. Međutim, to primarno znanje mora da dobije racionalno obrazloženje. I ne može nikada u ovoj filozofskoj klasičnoj školi u islamu ne možete da čujete sljedeću rečenicu da se kaže, pa znate šta, neki sudovi u religiji su predmet našeg verovanja. Moramo da verujemo u to bez mogućnosti da to racionalno obrazložimo. Ovdje je to nemoguće. Znači, insistira se na tome da postoji namera da se objedine racionalna i intuitivna saznanja. Druga stvar, druga primarna karakteristika ove škole je namera da se usaglase zaključci teoloških i filozofskih studija. Kada ovdje govorimo o teološkim studijama, govorim o dogmatičnoj teologiji koja je u islamu imala svoje značajne predstavnike, ali oni nisu bili u okviru ove klasične filozofske škole. Primjera radi, kada govorimo o ašaritskoj najznačajnijoj dogmatičnoj školi teološkog mišljenja u islamu, u toj školi se možete susresti s misliocima koji će vam reći
znate šta, postoje neke dogme koje mi treba jednostavno da sledimo, čak i onda kada ne možemo da ih racionalnim načinom obrazložimo. Je li tako? To je dogmatična teologija. U ovoj školi klasične islamske filozofije ne postoji takva vrsta dogmatičnog usmerenja, nego teološke dogme moraju da budu usaglašene sa zaključcima filozofskog razmišljanja. S druge strane, u islamskoj intelektualnoj tradiciji kroz istoriju imali smo i predstavnike mističke tradicije koji su govorili o nekakvim ontološkim ili metafizičkim tajnama. Pa smo često čuli u istoriji islamskog saznanja da su neki mistici muslimanski, poznati kao sufije, govorili o tome da se neke mističke istine nalaze s one strane razuma. Ova škola klasične islamske filozofije insistira na tome da i takva mistička saznanja moraju dobiti racionalno obrazloženje. Ja sam svestan činjenice da je ovo o čemu govorim pomalo i čudno, ali takva škola filozofskog razmišljanja danas u islamskom svijetu ne samo da postoji, nego je dominantna škola. Dakle, metodologija demonstrativnog, a ne dogmatičnog ili mističkog zaključivanja je primarna karakteristika ove škole. Ova škola je naravno primarno privržena i originalnim islamskim učenjima. Nijednom se ne možemo suočiti sa sudom koji će afirmisati filozof u okviru ove škole, a koji neće biti u skladu s kuranskim učenjima ili s učenjima islamskih predanja. Sve se na neki način objedinjuje. Dobija se jedan veoma prefinjeni epistemološki i epistemički sistem. Sljedeća veoma značajna primarna karakteristike ove škole jeste otvorenost prema drugačijim tekovinama čovekovog saznanja. Predstavnici klasične muslimanske filozofske škole ne samo da se distanciraju od toga da čuju drugačije mišljenje, nego su zainteresovani da otvore kapije svog kognitivnog zdanja i da poslušaju rezultate predstavnika drugih filozofskih i racionalnih škola. Ja sam ovdje naveo dva primjera. Prvi primjer je činjenica da je helenistička filozofska škola u školama klasične islamske filozofske tradicije bila uvijek dobrodošla. Upravo sam rekao da muslimanski filozofi insistiraju na tome da je njihov prvi učitelj u oblasti filozofije Aristotel. Danas ova klasična islamska filozofska škola u formi transcendentne filozofije koju je utemeljio spomenuti Mula Sadra Širazi pokazuje posebno interesovanje da prati razvoj filozofskih pravaca i humanističkih i društvenih disciplina na novijem zapadu. Svakodnevno se prate promjene u filozofskih školama na zapadu, ali prate se na jednoj veoma posebnoj kritičkoj platformi. Drugim rečima, kada klasični muslimanski filozof, a naveo sam nekoliko predstavnika te škole čak i u savremenom svetu, sluša rezultate modernih ili savremenih zapadnih filozofskih škola, on zapravo želi da u odgovoru na ponuđene teorijske izazove reafirmiše unutrašnje kapacitete svoje škole klasične islamske filozofije. On zbog toga pokazuje veliko interesovanje da se suoči s novim pitanjima, jer je svestan činjenice da će u svetlu novih pitanja moći da reafirmiše veći broj unutrašnjih kognitivnih kapaciteta svoje škole. Sljedeća karakteristika jeste to da muslimanski filozof u ovoj školi pokušava da kreativno uskladi svoje sudove s potrebama novog vremena.
I ja sam ovdje na ovom slajdu naveo i termin koji je ponekad i pogrešno se razume, a to je termin ičtihada. Ičtihad znači dinamična metodologija muslimanskog predstavnika klasične islamske filozofije koji želi da sudove svog sakralnog islamskog znanja kreativno uskladi s potrebama novog doba. Konačno, posljednja primarna karakteristika koju ovdje navodim jeste potreba da se afirmiše u ovoj školi značaj produkcije znanja u svetlu uzvišenih vrednosti. Muslimanski filozof pokazuje istinu ljubav prema najuzvišenijim moralnim i vaspitnim vrednostima. Šta više, on insistira na tome da formalno znanje koje se zadržava na čovekovom jeziku nije istinsko znanje. Istinsko znanje je formalno znanje pod uslovom da je dobilo svoju afirmaciju u srcu muslimanskog filozofa. Formalno znanje koje neće biti uzrok najdubljih duhovnih promjena u srcu muslimanskog filozofa ne dobija kredibilitet istinskog znanja u ovoj muslimanskoj školi. Da pređemo dalje. Brzo ću završiti sa ovim slajdom, iako on onako deluje pomalo složeno na prvi pogled. Ovdje govorimo o stupnjevima znanja u islamskoj klasičnoj filozofiji i vidjet ćemo da iz ove perspektive, možda ovo je i najznačajniji slajd u smislu one kritičke platforme na koje želim da kasnije afirmišem svoje zaključke u vezi sa kritičkim vrednovanjem određenih elemenata u Kantovoj epistemološkoj tradiciji. Dakle, znanje u islamskoj klasičnoj filozofskoj školi se najpre deli u dve opšte kategorije. Ili je pojmovno znanje, ili je intuitivno znanje. Intuitivno znanje je znanje u okviru kojeg se susrećemo ne s pojmom, nego sa samom realnošću. Znači, sama realnost je predmet i objekat našeg saznanja. To intuitivno ili prisutno znanje, znači realnost je prisutna kod nas, nije prisutna kod nas posredstvom pojmova, nego je na neposredan način sama realnost prisutna u duši islamskog filozofa. To intuitivno ili prisutno znanje može biti sakralno, a to je religijsko znanje, znanje koje je rezultat Božijeg otkrovenja. Može biti i mističko znanje. Muslimanski mistici, hrišćanski mistici uglavnom imaju ovu kategoriju saznanja. Oni se ne suočavaju s pojmovima, iako imaju i pojmovne instrumente za obrazloženje svojih sudova, ali njihovo znanje je u prvom redu intuitivno znanje. Jedan stepen ispod intuitivnog znanja je pojmovno znanje i ono može biti teorijsko ili praktično. Sad se malo prisjećamo i one aristotelovske podele ukupnog znanja. Teorijsko znanje može biti racionalno apstraktno ili racionalno empirijsko. Racionalno apstraktno je znanje koje koristimo u filozofiji i matematici. Racionalno empirijsko znanje koje primjer radi koristimo u fizici. Svi se dobro sjećamo da je Aristotel govorio da teorijske naučne discipline jesu filozofija ili prva filozofija, matematika i fizika. Pa je onda govorio da imamo tri kategorije praktičnih naučnih disciplina, a to su etika, znanje o porodici i znanje o društvu. Kada govorimo o etičkim sudovima, o sudovima iz oblasti analize pitanja porodice ili društva, to je onda ono naše praktično znanje. Pogledajte sada, molim vas. Muslimanski filozof insistira na tome da svi ovi slojevi znanja imaju puni kosmološki kredibilitet. Znači, svi oni jesu zaista znanje. Šta znači kosmološki kredibilitet? Znači, ovim kategorijama znanja možemo da otkrijemo istinu.
možemo da otkrijemo nešto što nismo znali, a što zaista jeste onakvo kakvo jeste u realnom svetu. Znači, nije nešto zamišljeno, imaginarno. Svi ovi slojevi su za predstavnika klasične muslimanske filozofije veoma značajni. Ja sam ovdje obeležio s jedne strane intuitivno znanje i s druge strane racionalno znanje, kako bih pokazao šta se kasnije dešava na modernom zapadu, da bih pokazao onu kritičku platformu na kojoj muslimanski klasični filozof razume Kanta. Prinuđen sam da veoma kratko, nekoliko narednih minuta, pokažem kako muslimanski filozof smatra da je ovaj proces filozofskih odluka došao do Kanta. Drugim rečima, i naravno sve ovo što ja govorim nije neki najoriginalniji rezultat mojih istraživanja, ja sam ovo čuo na časovima, dobro, ja nešto malo čitao i tako dalje, ali hoću da vam kažem da predstavnici klasične muslimanske filozofije gledaju jedan veoma složeni proces epistemoloških odluka koje uslovljavaju i strateške odluke iz oblasti opšte kulture, ali o opštoj kulturi mi danas ne govorimo. Znači, u sferi one teorijske kulture na modernom zapadu se dešavaju neke ozbiljne promjene. Ozbiljne promjene. Te ozbiljne promjene imaju i ozbiljne posljedice. Ja ću danas u narednih 20 minuta pokazati dve možda i najozbiljnije posljedice Kantovih epistemoloških odluka. Da ne govorim unaprijed. Prema tome, Descartov racionalizam u ovom i u sljedećem slajdu mi je značajan zbog toga što želim da otvorim, da se približim onom procesu u kojem će kasnije Kant doneti određene zaključke. I naravno, ja danas u okviru ove tribine neću moći da iznesem ili formulišem svoje konačne rezultate, zato što sam razmišljao o tome da možda i u nekoliko narednih tribina iz onog filozofskog bloka govorimo o odnosu između islamske filozofije i logičkog pozitivizma, islamska filozofija i Wittgenstein, islamska filozofija i filozofija egzistencije, pa da onda vidimo konačno kako muslimanski filozof koji je istovremeno i predstavnik religijske filozofije, ne samo islamske filozofije, predviđa da će se na modernom zapadu desiti određene destruktivne promjene. I kad kažem destruktivne promjene, ne mislim, ponavljam, zato što mi je to veoma značajno, ne mislim o sferi opšte kulture, nego govorimo o onim skrivenim strateškim epistemološkim odlukama koje predstavljaju temelj. Dakle, pre renesanse svi filozofi, ne samo muslimanski, pridavali su veliki značaj intuitivnom znanju, sakralnoj racionalnosti ili racionalnoj intuiciji. Šta znači racionalna intuicija? Znači imamo intuitivno znanje pa ga onda racionalnim instrumentima obrazložimo. To je racionalna intuicija. Međutim, početak modernog svijeta se obeležava onda kada diskreditujemo kognitivni kredibilitet intuitivnog znanja i kažemo samo će autoritativno biti ovo racionalno apstraktno znanje. Evo vidite, šta znači prosvetiteljstvo? Znači želja da se naučno znanje poistovjeti s pojmovnim razumom. Reći ćemo samo ono što je zaključak pojmovnog, racionalnog, apstraktnog razmišljanja bit će naučno znanje, a sve ostalo nije naučno. Sve ostalo znači sakralno, intuitivno i tako dalje. To proizvodi određene posljedice, govorit ću o tom. Descartes je upravo iz tog razloga želeo da čak i postojanje sebe dokaže pojmovnim razumom. On kad kaže mislim, dakle jesam, insistira na tome da je prvo i najsigurnije saznanje pojmovno saznanje. Za Descartesa izvesnost ove istine je neposredna i intuitivna. Međutim,
kada on govori o intuiciji, Descartes ne govori o supraracionalnoj, transracionalnoj intuiciji, koja se nalazi s one strane razuma, pa o kojoj muslimanski filozof kaže ja ću je kasnije obrazložiti svojim racionalnim instrumentima. Ona nije ni ona racionalna intuicija u tradicionalnim filozofskim školama, zato što Descartes diskredituje kognitivnu vrednost onog intuitivnog znanja, nego je subracionalna intuicija. A šta to znači? To znači, kada Descartes kaže intuitivno, on želi da kaže da je to u pojmovnom smislu jasno i evidentno. Samo bih želeo da ukažem na tu razliku. I muslimanski filozof kaže intuitivno i Descartes kaže intuitivno, ali razlika je fundamentalna. Idemo dalje. Glavna kritika ovakvog pristupa iz perspektive klasične muslimanske filozofije ogleda se u tome da glavni predstavnici filozofskih škola u islamu insistiraju na tome da je nemoguće dokazati naše postojanje uz pomoć naših pojmovna ili pojmovnog znanja. Znači, ako budemo okrenuli leđa onom intuitivnom znanju, onda ćemo mi se suočiti s određenim problemima. U prvom redu, nećemo moći da dokažemo svoje postojanje. Naše znanje o sebi u islamskoj klasičnoj filozofiji je isključivo intuitivno, već prisutno u nama. Znači, ako posečemo onu granu intuitivnog znanja, onda ćemo diskreditovati zapravo i svoje racionalno prosvetiteljstvo i to nam je na jedan spektakularan način kazao niko drugi do Kant. Sada ću to da pokušam da objasnim. Najpre je o ovome govorio Avicena, koji je živeo mnogo pre Descartesa, i Avicena je insistirao na tome da mi svojim pojmovima ne možemo da dokažemo svoje postojanje. Avicena, predstavnici iluminativne klasične islamske filozofije, transcendentne filozofije su pokazali fundamentalnu slabost ukupnog filozofskog sistema koji Descartes temelji na ovom dokazu i samim tim pokazali su i fundamentalnu slabost Descartovog racionalizma. Znači, onda kada mi želimo da diskreditujemo kognitivni kredibilitet intuitivnog znanja, mi svoje racionalno razmišljanje ostavljamo bez oslonca. Ostavljamo ga nezaštićenim, to će nam Kant objasniti. Ovo ću samo pročitati. Evo, Avicena na sljedeći način objašnjava zašto je Descartov, dobro, on nije znao ko je Descartes, trebalo je da prođe neko vreme da se Descartes rodi. Kaže, kada kažemo mislim, dakle, jesam, tada prva mogućnost glasi da želimo da dođemo do zaključka uz pomoć razmišljanja koje ne pripada nikome posebnom. Mislim, dakle, jesam, šta znači? Aha, postoji mišljenje, postoji mislilac. Je li tako? Ali ko je taj mislilac? To nisam ja, nego neki mislilac. Taj zaključak bi bio ispravan, jer dolazimo od posljedice mišljenje do uzroka mislilac. Ali to nije bio naš cilj, to neće Descartes. Descartes nije teo da dokaže da postoji mislilac, nego je teo da dokaže da postojim ja. A druga mogućnost glasi da želimo da dođemo do zaključka uz pomoć razmišljanja određene osobe, a to sam u ovom slučaju ja. No, molim vas, obratimo pažnju, tada nastavak mislim u glagolu mislim ukazuje upravo na ono ja koje želimo da dokažemo. Mislim, ja mislim. Znači, ne može mislim, dakle, jesam. Prema tome, ovdje dokazujemo postojanje nečega što unapred prihvatamo da postoji. A to znači da je naš dokaz pogrešan. Sada počinjemo onaj ključni deo večerašnje diskusije i pokušat ću u narednih 15 minuta da privedem kraj svoje diskusije. Ova racionalna intuicija koju Descartes afirmiše na modernom zapadu, samim tim što je izgubila svoj epistemološki temelj, a to je intuitivno znanje,
neće biti kredibilni instrument ispravnog razmišljanja. I Kant je u tom smislu neko ko je grandiozni mislilac zato što je imao hrabrost da nam kaže da takav razum zapravo treba odbaciti. Samo da vidimo šta se tu došlo. Kant objašnjava da racionalni pojmovi nikada ne mogu doći u dodir sa spoljašnjim svetom. Kant sledi Dekarta u smislu da i Kant diskredituje one više izvore saznanja. Znači, to da sakralna intuicija, intuitivno znanje nemaju kredibilitet važi i u Kantovoj filozofiji. Zbog čega je Kant iz perspektive islamske klasične filozofije veoma značajan mislilac? Zato što je pokazao ono što muslimanski filozofi žele da upozore. A to je da i ova racionalna intuicija će biti diskreditovana ako ne bude se oslonila na ono što je intuitivno znanje. Kaže, naša racionalni pojmovi su, prema Kantovom mišljenju, zapravo, to ću kasnije malo objasniti, naša prepreka na putu upoznavanja svijeta i istine. Muslimanski filozof kaže da je razum svetlost koja će prosvetliti istinu. Kant kaže da razum nije svetlost, nego prepreka zbog koje mi nikada ne možemo doći do istine onakve kakva ona zaista u realnom svijetu jeste. Drugim rečima, pojmovni razum nema moć da osvetli svijet izvan nas, to govori Kant. Drugim rečima, put do spoljašnjeg svijeta je zakrčen. Ako je zakrčen, onda metafizička i ontološka pitanja gube smisao. Više treba govoriti o epistemologiji, o tome, o svom razumu da govorimo. A ne o istini koja je negde izvan mogućnosti našeg racionalnog saznanja. Prema tome, Dekartova zamišljena sumnja, i svi to znamo, zašto je Dekart rekao mislim, dakle jesam? Zato što je pre toga rekao ja sumnjam u istini, u bilo koju istinu, pa je onda pronašao put koji smo vidjeli da je bio fundamentalno pogrešan put. Rekao je put je racionalna intuicija, ali u smislu pojmovne evidencije. Kant nam pokazuje da zapravo onda kada budemo posekli onu granu intuitivnog znanja, što i on prihvata, racionalnim znanjem ćemo morati da se suočimo sa strukturnim skepticizmom. A šta to znači? To znači nikada nećemo moći da dođemo do izvesnog znanja o istini. Uvek ćemo morati da sumnjamo u to da li je istina i kakva je istina. Da bih to objasnio, pokušat ću da taj strukturni Kantov skepticizam obrazložim iz perspektive njegovog... Izvolite, molim se. Kako se strukturnim skepticizmom? Pošto ja verovatno težim tome. Dobro. Pošto sam ja posekao onu intuitivnu granu i ja dolazim do zaključka da je sve samo ako onda implikacija, a da pravo znanje zapravo sem tautološko, matematičko i ne postoji. Ja bih vas zamolio samo da ispratimo još nekoliko narednih slajdova, zato što ću upravo i o tome o čemu vi izvanredno govorite pokušati da se osvrnem i na to. Pa ćemo posle nakon završetka moje objašnjenja imati 20 minuta vremena za diskusiju i rado ću poslušati sve kritike i savete. Znači, Kantov relativizam u saznanju je najbolji način, prema mom mišljenju, da pokažemo šta znači Kantov strukturni skepticizam. Šta znači realnost u saznanju? To znači da realnost koju želimo da saznamo, a to je neka realnost izvan nas, nikada neće biti u našem razumu onakva kakva ona zaista jeste u spoljašnjem svijetu. Drugim rečima, u kontaktu našeg razuma s realnošću dobijamo nešto treće, a to treće nije ni ona realnost, nije ni naš razum.
Drugim rečima, naše saznanje koje dobijamo razlikuje se i od subjekta saznanja, a to smo mi, i od onog željenog objekta saznanja, a to je realnost. Prema tome, pojam koji se proizvodi u našem razumu je u relaciji i sa subjektom i sa onim objektom, ali nije ni ovo prvo, ni ono drugo. Znači imamo tri različita elementa. Zavisi od ono dvoje, ovaj pojam. Zbog toga kažemo da je saznanje relativno. Da li možemo da navedemo jedan primjer kada će naše saznanje nužno biti relativno? Znači, drugim rečima, da pronađemo jedan primjer koji će nam pokazati da ovaj pojam u našem razumu nikada ne može da nam pokaže onu realnost onakvu kakva ona zaista jeste. To je sljedeći primjer. Sljedeći primjer koji nam Kant obrazlaže. Primjer je sljedeći. Ako se naš razum, molim vas obratimo pažnju, miješa u proces dobijanja pojma, onda ona realnost koja treba da u formi pojma dođe u naš razum će zbog miješanja našeg razuma i njegovog uticaja biti promijenjena. Znači, realnost dolazi, razum se miješa u taj proces, dobijamo pojam koji se razlikuje od realnosti. Znači, naš razum je umešan u proces saznanja. Kant upravo o tome govori. Govori da je čovjek u središtu saznajnog procesa. Ovo kritikuje muslimanske filozofije i objasnit ću zašto. Drugim rečima, čovjek prema Kantovom mišljenju sam uslovljava i određuje kakvo će biti njegovo iskustvo. Zato što čovjek u svom razumu posjeduje unapred posebne kategorije i oblike opažanja i ti oblici su prepreka zbog koje mi ne možemo da dođemo u neposredni kontakt s realnošću. Znači, realnost dolazi, udara na ove kategorije, na ove oblike opažanja, oni onu realnost menjaju i mi dobijamo nekakav drugačiji pojam. I onda kažemo pojam nije onakav kakva jeste ona realnost. Realnost nam je nepoznata. Ili, drugim rečima, čovjek više nije u mogućnosti da dođe do spoljašnje realnosti. Kant to objašnjava na sljedeći način. On kaže da je spoljašnja realnost stvar po sebi. Ona je nama nedokučiva i nepoznata. Možemo je saznati, ali tek nakon njenog miješanja s onim kategorijama našeg razuma, o kojima sam sad govorio. Drugim rečima, onu stvar po sebi, bez uticaja naših kategorija, mi ne možemo spoznati. Možemo spoznati samo ono što Kant naziva pojavama. Znači, realnost kao stvar po sebi je nedokučiva, nepoznata, proterana, prognana, a realnost kao pojava je nešto što mi možemo da... Drugim rečima, mi ne doživljavamo objekat nezavisno od subjekta. Onaj objekat bez nekog našeg miješanja, zato što je čovjek u središtu procesa saznanja. A objekat ili realnost nam se pojavljuje zavisno od naših subjektivnih oblika mišljenja ili kategorija, ali tako? Evo navešću i ovaj primjer. Razum je prema Kantovom mišljenju kao zatamnjeno staklo na naočarima. Evo zamislite, to sad nije u mom slučaju, ali da ja imam neke sad zatamnjene naočare ili one staklo u boji. Ono što ću ja vidjeti će uvijek imati nametnutu boju ili možda i nametnutu veličinu. Nikada neću vidjeti realnost u boji u kojoj ta realnost zaista jest. Evo pročitat ćemo rečenicu Kantovu iz Prolegomene za svaku buduću metafiziku, tako zove njegova rasprava koja je ovdje kod nas prevedena još davno. U toj Prolegomeni Kant objašnjava da naše saznanje znači ne pokazuje istinu onakvu kakva ona zaista jeste, nego pokazuje nešto drugo. Drugim rečima, ničije saznanje nije istinito. Istina je ono što je usklađeno sa samom realnošću.
On kaže, nama su stvari dane, napisao sam kako je prevedeno, kao predmeti naših osjetila koje se nalaze izvan nas. Ali o tom, šta su te stvari same po sebi, znači stvar po sebi, mi ne znamo ništa. Nego spoznajemo samo njihove pojave, to je predodžbe koje one u nama proizvode kada aficiraju naša osjetila, pod uticajem naših kategorija. Prema tome, Kant piše, ja na svaki način priznajem da izvan nas ima tijela. Ovo ću ja kritikovati. Ja mislim da ovdje Kant greši. On ne može ni ovaj zaključak da donese iz perspektive islamske klasične filozofije. I zato će Kantov strukturni skepticizam nas odvesti u sofistiku, u apsolutno negiranje istine. Ali ajmo polako. Znači, ja na svaki način priznajem da izvan nas ima stvari koje mi, premda nama posve nepoznate po onome što su same po sebi, poznajemo po predodžbama koje nama pribavlja njihov uticaj na našu osjetilnost i kojima dajemo naziv tela. Ta reč, znači kad kažemo telo, realnost, istina, znači dakle samo pojavu onoga nepoznatoga, ali zato ništa manje zbiljskoga predmeta. Sad on opet greši, kaže ovo je zbiljski predmet. Ja ću pokazati da on ne može da kaže ni da je ovo zbiljski predmet. Ali on kaže, mi znači od tog zbiljskog predmeta možemo da dobijemo samo pojavu nečega što je nepoznato. Vidite, muslimanski filozofi upozoravaju da strukturni skepticizam jeste nužni rezultat i plod Kantovog relativizma u saznanju. Objasnit ću to na sljedeći način. Kada Descartes govori o svojoj metodičkoj sumnji, njegova metodička sumnja se nalazi prije početka saznajnih traganja. On kaže sumnjam u sve, pa onda traži nešto i pronađe istinu. Kaže mislim dakle jesam i kaže došao sam do istine. Znači njegova sumnja je na početku filozofskog razmišljanja i on dolazi do istine, pogrešno, pokazali smo, ali Kantov strukturni skepticizam se nalazi na kraju njegovih filozofskih zaključaka. Njegov strukturni skepticizam obelodanjuje da je čovjek konačno nemoćan u tome da se domogne istine i realnosti. Znači to je konačni zaključak koji nam afirmiše čovjekovu strukturnu kognitivnu nemoć. Drugim riječima, prihvatamo da čovjekova saznanja nemaju kosmološku vrednost. Znači, diskreditovali smo intuitivno znanje, moramo da ja zato cijenim Kant. Iz perspektive islamske klasične filozofije smatram da je Kant bio grandiozni mislilac, iako je pogrešio. Ali nam je pokazao da će diskreditovanje intuitivnog saznanja nas dovesti do toga da kažemo da je i naše filozofsko i racionalno razmišljanje bez ikakve kosmološke realnosti. Znači, ona ne je prepreka na putu do realnosti. Čovjek ne može otkriti ni jednu istinu o svijetu i prirodi onakvu kakva ona zaista jeste. Istina je proterana iz stadijuma čovjekovih saznanja. Drugim rečima, čovjek ne može dospeti do istine, istina mu ostaje nedokučiva. Evo ja ću vam navesti primjer religijskih učenja, islamskih, hrišćanskih, bilo kakvi. Verovanje u Boga, u zagrobni život, u Božje otkrovenje kao neka realnost koja je stvar po sebi, onda kada mi govorimo u svojim religijskim iskustvima o tim istinama, nikada ne mogu predstavljati istinu, već samo predodžbe u našem razumu. Realnost je nekakva onakva kakvu mi ne poznajemo. Mi tu realnost imenujemo imenom Bog, zagrobni život, Božje otkrovenje ili tako dalje. Drugim riječima, ovi pojmovi nisu ništa drugo do neizvjesne i sumnjive misli. I ovo je, ja mislim, i jedan od posljednjih ostalo su još 2-3 slajda. Ključna kritika epistemoloških principa Kantove filozofije je ono što ste i vi ljubazno pitali, pa provjerite da li možda ovo obuhvata neku vrstu odgovora na vaše pitanje, a i kasnije ćemo u diskusiji opet se vratiti na to. Islamski klasični filozofi insistiraju na tome da oni posjeduju određene inovativne instrumente filozofskog razmišljanja koji nam mogu pomoći u tome
da prevaziđemo teorijski izazov s kojim nas suočava Kant. U klasičnoj islamskoj filozofiji govori se o kredibilitetu dva čovjekova saznanja. Prvo je pojmovno saznanje, drugo je prisutno saznanje. U pojmovnom saznanju ono što se saznaje, znači onaj pojam, nije isto što i realnost. Baš onako kako je Kant govorio. Znači imamo realnost, pojam i subjekt saznanja. Ono što saznajemo, znači pojam, nema ni karakteristike objektivne realnosti. Navešću jedan primjer. Kada lekar dobija pojam o bolesti svog pacijenta, da li on osjeća bol? Ne osjeća. Zato što je on u svom razumu posjeduje pojam bolesti, ne samu realnost bolesti. To je pojmovno saznanje. Međutim, mi imamo i prisutno saznanje i to nije samo tautologija, sad ću pokušati da objasnim. Ono što saznajemo je isto što i sama realnost. Znači, nema posrednika. Egzistencija neke realnosti prisutna je u nama bez posredstva pojma. To je prisutno znanje. Dva primjera. Prvi primjer je znanje koje pacijent ima o svom bolu. Njega ovo znanje, da kažem tako, ovo znanje njega zaista boli. Zašto? Zato što ima karakteristike objektivne realnosti. Objektivna realnost se nalazi u njegovom biću i njegovoj egzistenciji. Drugi primjer je saznanje o samome sebi. Naše saznanje o samome sebi je nužno intuitivno. Zato što se realnost koja se zove ja ne nalazi negdje izvan nas da bismo mi morali da je prepoznamo posredstvom pojmova ili predođaba, nego se nalazi kod samih nas. Prema tome, prema islamskom epistemološkom analizi, u prisutnom znanju ne postoji razlika između stvari po sebi i pojave. To je ono što je Kant govori. Govorimo stvar po sebi koja je nepoznata, prognana i tako dalje. Kant je govorio da stvar po sebi ne možemo spoznati, ali je pogrešio zato što nije znao za ovo prisutno znanje. Mislio je da je svako saznanje pojmovno saznanje uz posredstvo pojma. Da je tako bilo, onda bismo i prihvatili njegove odluke i njegovu analizu. Međutim, on je smatrao da mi saznajemo samo pojave, a mi ovdje kažemo da u okviru prisutnog saznanja realnost ne može ostati nepoznata zato što je na najdirektniji način prepoznajemo. Ja sam ovdje naveo samo dva primjera prisutnog znanja. Možemo govoriti i o drugim primjerima. Primjera radi mističkom otkrovenju kada mi na intuitivan način prepoznajemo univerzum koji se nalazi izvan nas. Kako? Tako što se naša egzistencija širi i obuhvata celokupni univerzum. Aristotel je ponudio po prvi put tu definiciju, zato Aristotela cijene u islamskom svijetu. Aristotel je rekao da je filozof neko ko će postati primjer objektivnom univerzumu. Šta to znači? Znači, filozof će proširiti svoje egzistencijalne kapacitete u meri da ćemo reći ovaj mali svet je poistovjećen sa velikim univerzumom. Dakle, u prisutnom saznanju nema nikakvih pojmova, nema posredničkih oblika mišljenja koji bi nama napravili neke promjene u našim predodžbama o realnosti. Ono što se saznaje jeste sama suština realnosti i to je apsolutno istinito saznanje koje ne može biti relativno saznanje. Ono što ste vi pitali. Pojmovno saznanje u islamskoj klasičnoj filozofskoj tradiciji crpe, molim vas obratim pažnju, pojmovno saznanje, bilo da je riječ o teorijskom ili praktičnom saznanju, crpe svoj kredibilitet iz intuitivnog saznanja. Ako onome budemo okrenuli leđa, onda ćemo vidjeti da ovdje imamo ozbiljan problem i ovaj posljednji slajd. Muslimanski filozofi insistiraju na tome da relativizam u saznanju, o kojem govori Kant, nas nužno vodi
u relativizam u realnosti. Šta to znači? Rekli smo, relativizam u saznanju znači da je istina negde izvan nas i da je ne možemo spoznati. Je li tako? Istina je prognana na neko nedokučivo mesto, u neku nedođiju. Relativizam u realnosti znači da čak i ta prognana istina mora biti relativna. Znači, ako prihvatimo Kantov relativizam u saznanju, morat ćemo da kažemo, i to je upozorenje muslimanskih filozofa, morat ćemo da kažemo da je i čak ona stvar po sebi nešto što je sumnjivo. Relativno. Neko će reći, za mene je to u redu, negde postoji u nekoj nedođiji, neko će reći, ne postoji možda. Nećemo imati kritičke instrumente kojim ćemo dokazati da kažemo, ne, u toj tamo nedođiji zaista i u punom smislu te reči nedokučiva istina postoji. Zašto je to tako? Evo, znači, to je to. Zato što se taj relativizam širi. Evo, ja sam ovde već naveo ovaj citat Kantov. On kaže, ja na svaki način priznajem da izvan nas ima nekih stvari, premda su one nama nepoznate, ali mi ih poznajemo po predodžbama, ali zato nisu ništa manje zbiljskog predmeta. Evo vidite, molim vas, evo ovde ovaj deo ovde. Ako kažemo svako naše saznanje je relativno, to je relativizam u saznanju, je li tako? To znači da će relativno biti i ovo saznanje o tome da izvan nas ima stvari. I to je relativno. Relativni će biti sljedeći sud koji glasi postojanje realnosti izvan nas. Znači, da li postoji realnost izvan nas? Ako prihvatimo relativizam u saznanju, reći ćemo realnost izvan nas i postoji i ne postoji u različitim kontekstima, istorijskim i geografskim, je li tako? Drugim rečima, i ovaj moj zaključak, mi nikada s izvesnošću nećemo moći da tvrdimo da realnost uopšte postoji. Šta je to? To je sofistika. Šta znači sofistika? Sofistika znači potpuno poricanje realnosti. Dva nužna logička rezultata Kantovog epistemološkog učenja iz perspektive klasične islamske filozofije su sljedeća dva zaključka. Strukturni skepticizam i sofistika. Ako su ova dva zaključka nužni rezultati Kantove filozofske tradicije, to znači da ćemo mi posle grandioznog Kanta, ponavljam, grandioznog Kanta jer nam je otvorio oči. I onako kako to muslimanski filozof vidi, otvorio nam je oči, pokazao nam je da naše racionalno saznanje koje je izgubilo oslonac, ne može da nas dovede do istine. Onda ćemo reći, pa dobro, onda naučno saznanje je bez istine, nauka nas ne dovodi do istine. I onda ću ja u okviru druge ili treće tribine govoriti o tome da ćemo mi doći do zaključka da istina možda uopšte i ne postoji. Ako istina uopšte ne postoji, onda je istina proizvod moći. Pa će istina biti ono što će nam, evo završavam pa ćete vi, i onda će istina biti ono što moć bude rekla. Zahvaljujem na pažnji. Druga tribina 12. marta će biti Islam, socijalna misao, Jogis Konti, treća tribina iz bloka ove filozofskih razmatranja, islamska filozofija i logički pozitivizam, odnos religije i nauke, i to će biti nastavak današnje tribine. Usrdno vam zahvaljujem zbog toga što ste neopisivo ljubazno ispratili moje relativno duže izlaganje. Bila mi velika čast i privilegija. Izvolite, molim vas, i na ovaj način i otvaramo diskusiju. Kad se pomenuli ove filozofe kasnije islamske koji prenosjećaju da u zapadnoj misli dolazi ovo destruktivno, se to odnosi i na ove misli Ahmeda Fardida i Alija Ševjatija, pre svega, koji su recimo preko Heideggera i uvođenjem Heideggera, što je možda za većinu ljudi koji nemaju uvid u idejne te tekovine, da se zapravo u islamskoj filozofiji aktivno prate stvari na zapadu. Mislim, poznato je mi sigurno da Ahmed Fardid pravi skroz
dolazak na nazad i tvrdi, sad ne znam da li bi on recimo i ovo, ja bih se složio veliko meri s ovim zaključkom koji vi izvodite, a zapravo cijela stvar mora da se vrati na početak, a to je uvođenje logocentrizma zapadnog kroz helensku filozofiju u islamsku misiju. I na taj način čitave te prosto zapadne sistematike mišljenja, istočno mišljenje, konkretno ovde islamsko mišljenje, koje mora manje više da nas vodi ovim nekim putevima koji su parasofistički. Da li, mislim, pre svega Fardi, da li šerijati, preko Heideggera pokušavaju da razbiju ovu logocentričnu zamkicu koja zapravo jeste, zapravo da mi ne možemo u suštini verujemo razumu, ne možemo verujemo mistici i tu se zaglavimo i to je onda to. Naprimjer, ako ste ovi ispratili otprilike šta želim da pitam. Usredno vam zahvaljujem. Da sam mislio da poželim neko pitanje, u ovom trenutku poželeo bih vaše pitanje. Zato što vaše pitanje afirmiše nekoliko veoma značajnih, fundamentalno značajnih realnosti u islamskom svetu. Prvo, kada govorimo o klasičnoj islamskoj filozofiji, ni na koji način ne želim navijački da govorim u korist islamskog sveta. Šta više? Ja sam veoma kritički raspoložen prema sadašnjim realnostima u islamskom svetu. Islamska klasična filozofija o kojoj sam večeras govorio nije dominantna škola mišljenja u islamskom svetu. Ona ima nekoliko veoma diskutabilnih racionalnih ili misaonih rivala. Zato je islamski savremeni svet veoma složen. Rivalstvo možemo sagledati na nekoliko nivoa. Jedan nivo ste vi sjajno afirmisali ili spomenuli, naravno, kritički afirmisali. To je nivo savremenog reformističkog ili modernističkog filozofskog razmišljanja u islamskom svetu koje se u islamu razvija pod autoritativnim kredibilitetom moderne ili savremene filozofske zapadne misli. Znači, neko ko je mislilac, je musliman, evo, spomenuli ste Alija Šarijatija, ali njegov filozofski sistem je proizvod ne ove klasične islamske filozofije, nego jedne posebne forme savremenog zapadnog mišljenja. Samim tim, ako je onaj original u nekom epistemološkom smislu destruktivan, onda će i ova islamska kopija, u slučaju Alija Šarijatija, biti možda i mnogo više destruktivna. Ja sam u svojoj posljednjoj knjizi, koja je ovdje objavljena u Beogradu, da ne bude sad da bude reklama, ali ajde, pošto sam stvarno pisao o tome, knjiga se zove Tokovi islamske misli u 20. veku, jedno čitavo poglavlje je o Aliju Šarijatiju. I ja sam tu pokušao iz perspektive islamske klasične filozofske misli da pokažem koliko Ali Šarijati zapravo iznosi zaključke i molim vas, obratimo pažnju, nisu ovo zaključci za koje ćemo reći ne sviđaju nam se ili nisu u skladu s mojim verskim pogledima. Ne, uopšte ne govorimo o tome danas. Ne govorimo o čistoj filozofiji. Znači, ovi zaključci nas vode u strukturni skepticizam. Konsekvence koje izlazi iz tamo. Upravo iz tog razloga smatram da ova diskusija može potpuno da se preslika na platformi hrišćanske filozofske tradicije. I zašto ne bismo iz perspektive klasične hrišćanske filozofske tradicije nekada mogli da čujemo kritiku Kantove epistemološke? To ne znači da smo mi sad mnogo pametni pa da znamo gdje je Kant pogrešio, ali zašto ne bismo malo dinamično razgovarali? Cenimo Kanta, ja sam to nekoliko puta ponavljao, inspirativan nam je, ali imamo tu hrabrost da na jedan malo aktivniji, dinamičniji način, da ne kažemo mi ćemo biti pasivni, zatvorit ćemo se u svoju religijsku realnost, pa ćemo pod uticajem svega onoga što se dešava na intelektualnoj pozornici menjati svoje neke unutrašnje kapacitete. Ne, imamo aktivne unutrašnje kapacitete, suočavamo. Izvolite, molim vas, izvinite. Ćemo malo dinamično i malo polemički.
Mislim da je bilo malo nekorektno prema Kantu. Nije to sasvim prema Kantu stvari. Evo recimo mi govorite o stvari po sebi. Da li tu stvar po sebi na isti način vidi jedna muha, jedan čovek, jedan pas, jedan nađe ukoliko postoji? Znači oni vidi svako shodno svom katedrom čuma aparatu. Kažu naučnici, muha vidi samo obrise, pas vidi sve crno-beli, mi vidimo ovako, anđe vidi na drugačiji način. Prema tome, to je ono što Kant kaže. Mi govorimo o ljudskom čumom i Kantovom aparatu. Znači, niko ne vidi stvar kakva jeste. Dakle, to je ono što se tiče Kanta. Onda, treba bi podsjetiti da je Kant govorio o značaju kritike. Je ta instanca kritike. Ništa ne sme da bude izvan toga da bude predmet kritike. Ono što ne dozvoljava da bude predmet kritike, nikada nećemo poštovati. A šta Kant kaže, ko je to ko ne dozvoljava? Religija, zakonodavstvo. Prema tome, ako mi sledimo Kanta, onda vidimo da je Kant tražio da se vrši samokritika. Prema tome, samokritika praktično onda je islamske filozofije. Vi ste uzeli zdravo za gotovo da mi imamo neku prisutnu intuiciju, vidimo stvar kakva jeste. Ali pazite, to je moguće eventualno mistiku, da se poistoveti s objektom i da iznutra poznaje objekat. Ali on to ne može nikome da kaže. To je neverbalno saznanje. S druge strane, kada govorimo o mistici, postoji fenomen prelesti, duhovne obmane od demona. Ko je garant da ono što mi vidimo kao mističko predanje jeste autentično? Bilo je mnogo onih koji su pogrešili, bili po su demonskim uplivom. Prema tome, imate čak i u okviru islama, oni koji sumnjaju u svu vrstu objave, čuli ste da primaš satanski tihovi i tako dalje. Znači, postoji tu dosta stvari koje se ne mogu uzeti zdravo za gotovo. Jer kada bi bilo sigurno da mi možemo mistiku nešto sagledati, to je bilo divno. Ali nije tako, vrlo je neizvesno. Prema tome, ovo što ste vi pričali, to je mogla da priča jedan neotomista. Slična bi mogla da bude priča odnosno na Kanta. Ne bi se mnogo razlikovalo. Ali, ja nisam Kantova sada, mislim da govorim, nego čisto neke pravde radi. Moramo da vidimo koji je njegov potencijal bio. I on je zapravo, ono što je rekao, ne možemo saznati u metafiziku u teorijskoj sferi. Možemo u praktičkoj sferi neke osnovne pojmove da uzeti. Prema tome, nisu te kategorije nešto što odbio da bi zahvatimo realnost. Nego samo čine da se te realnost zahvate na jedan ljudski način. To je ono što je bitno. Tako da, mislim da, evo možda jedan primer interesantan. Tom Akvinski, znači on isto ima jednu filozofiju, napisuje silne tomove knjiga i tokom jedne mise u Napolju na Svetog Nikolu otvorile su se nebesa nešto sagledao. Posle toga više nije bio sposoban ništa da piše. Sekretar govore, ajde završite svoj grandioz deo, kaže, sve je to bilo prazna slama. Znači, jedan mistički uvid, u odnosu na sve što je razum razmišljao decenijom i tako dalje, što se uči, to mistička filozofija, zapravo nema tu snagu. Dakle, mističko saznanje jedino može da ima pretenzije od to zahvati, ali ono vrlo rizično. Dakle, kako ćemo biti sigurni da to što neki mistik vidi jeste autentično? Dakle, imate u islamu mistika Al-Haladža. Šta se desilo s tim mistikom? Razapili su ga, ubili su ga, odsjekli mu glavu i tako dalje. A oni sve vreme viko istine meni, ja vas volim. To je jedan primer kako je, recimo, islamski svet nastupao prema tom mistiku. On je mogu rekao, pa ja vidim direktnu stvar kao što vidim. Što ne prihvatite? Prema tome, stvari nisu jednostavne. Dakle, imate različitih mističkih tradicija koji ne vide svet na isti način. Na kraju krajeva, kad pogledate, recimo, Stari Zavet, kako se prikazuje Bog. Svaki mistik na svoj sopstveni način, jer je Bog zapravo neiscrpan. Jedan ga vidi kao vladara koji sede drugi na drugačiji način, tako dalje. Dakle, čak i mistici nemaju tu istinu u tom nekom smislu potpuno da je sigurno sve zahvaćeno. Dakle, to je neka vrsta procesa koje postoji. Ako ne mislim, ja to možda je to. Ja sam, uvaženi profesore, uživao slušajući sve vaše sudove i zanimljivo je to da prihvatam apsolutno sve što ste rekli i istine. Međutim, ako mi dopustite, to bih obrazložio iz neke svoje perspektive. Veoma kratak ću pokušati da budem. Kada kažemo da
Kant govori o tome da svako od nas iz neke svoje posebne perspektive vidi onu realnost. To ne znači da klasični muslimanski filozof insistira na tome da je naše svako znanje apsolutno znanje. Tu postoji, ja sam u jednom svom radu pisao o različitim značenjima termina relativizma i relativnog. Muslimanski filozof prihvata da obični ljudi, vi ste spomenuli i neke životinjske vrste, imaju relativna znanja o realnosti. Ali to relativno nema značenje relativizma u saznanju, nego ima značenje ograničenosti. Moje znanje o ovom predmetu se razlikuje u odnosu na vaše znanje o ovom predmetu zato što ga vi vidite iz onog ugla, ja iz ovog ugla. Znači, relativna su moje i vaše saznanje zato što ga gledamo iz dvije perspektive. Ali, ovo činjenica da je moje saznanje u odnosu na ovaj predmet relativno, zato što ga gledam iz ovog ugla, je apsolutna istina. Kao što je vaš relativni pogled također istina. Istina je jedno i drugo zato što govorimo o istom predmetu. Prema tome, to da mi imamo različita saznanja i relativna, znači ograničenja saznanja o realnosti, je nešto što je potpuno istina. Ali to prema mom mišljenju, ako mi dopustite, ne bismo smeli da poistovetimo s Kantovim relativizmom u saznanju. Zato što relativizam u saznanju znači da mi ne možemo da dođemo do apsolutne istine. A ja kažem da imamo put do apsolutne istine, ali će mu istinu svi sagledati iz neke svoje perspektive. I to je tačno. To nije apsolutna istina. Molim? To nije apsolutna istina. Vi govorite, to je samo istina. Drugim rečima, profesore, relativno ima dva značenja. Najmanje dva značenja. Ja sam tu pisao 5 različitih značenja relativnog. Jednom kažemo relativizam u saznanju, tu uopšte nema nikakvog apsolutnog. Znači sve mora da bude relativno, zato što nam je istina nedokučiva. A kada kažemo da relativno ima značenje ograničenog, onda možemo da kažemo sljedeći sud. Mi smo čvrstim racionalnim dokazom, evo navodim samo jedan primjer, dokazali da Bog postoji. Ali ja nemam tu mogućnost da kažem da je moje znanje o Bogu apsolutno, potpuno, nego ja Boga poznajem iz jednog svog veoma ograničenog ugla. Ali, da li to znači da onaj moj prvotni sud o tome da Bog uopšte postoji također jeste relativan? Ne. Znači, imam jedno apsolutno znanje o tome da Bog postoji, ali šta su detaljne karakteristike tog Božjeg znanja? Naravno da ne mogu da znam zato što sam ograničen u svojim kognitivnim instrumentima. Kant bi nam rekao da čak i ono prvo saznanje mora da bude relativno. Sljedeća stvar koju ste vi spomenuli, prema tome, spomenuli ste to da sve mora da bude predmet kritike. I to je jedan od Kantovih rezultata. Sjajno. Ja sam pokušao, profesore, upravo to da govorim i u okviru objašnjenja o klasičnoj muslimanskoj filozofskoj misli. Ona nije dogmatična. U islamskoj klasičnoj filozofiji čak i postojanje Boga mora da bude izvrgnuto kritici. Ako ne budemo došli do jasnog i u metodološkom smislu, i u smislu forme i u smislu materije, jasne racionalne demonstracije o tome da Bog postoji, mi to ne možemo da kažemo. Avicena, kojeg smo spominjao, vi znate da u islamskoj dogmatičnoj teologiji se kaže da je zagrobni život je i telesni i duhovni. Avicena je imao jasan argument o tome da je zagrobni život duhovni. Nije imao filozofski argument o tome da je zagrobni život i telesni. Avicena ističe u svojoj filozofskoj knjizi, ja kao filozof ne mogu da tvrdim da je telesni zagrobni život. Da li to znači da je on manje ili više musliman ili da ni... Ne, on izvrga kao filozof. Svako religijsko mišljenje mora biti predmet kritike. Ako budemo imali racionalno obrazloženje u korist toga, onda možemo da kažemo, mi to verujemo. Drugim rečima, u islamskoj klasičnoj i filozofskoj tradiciji se insistira na tome da ne smemo verovati u nešto za šta nemamo racionalno obrazloženje.
Zato se pravi razlike između jurisprudencije i teologije u smislu filozofske teologije u islamskoj. Kaže se jurisprudencija znači slušajte. Naprimjer, jedan musliman kaže kako da obavi molitvu i oni kažu pa dobro, neka ti neko kaže. A u ovom drugom smislu, da li postoji Bog, ne smije to detetu otac da kaže. Dete mora da dođe do tog, sad navodim primjera, ili student učitelju i tako dalje. Sljedeća stvar koju ste spomenuli izvanredno jeste o smislu prevođenja u mističkim tradicijama. Potpuno je tačno da mistici, iako imaju intuitivno iskustvo, mogu da pogreše. Šta to znači? To znači da njihovo intuitivno iskustvo nije bilo ispravno. Nije bilo istinito. Ali, ako kažemo da negde u nekom slučaju postoji ispravno intuitivno iskustvo, Kant bi rekao ni to ispravno intuitivno iskustvo ne može nas dovesti do apsolutne istine. Zbog relativizma u saznanju. Moj zaključak bi bio da možemo da kažemo ne, neki mistik nas može dovesti do istine, onakve kakva ona zaista jeste. A da li to znači da sve što mistik bude kazao jeste istina? Nipošto. Ja sam upravo u posljednjem svom originalnom radu pisao o teorijskom sufizmu, tako sam nazvao rad, i o tome je da mističke intuicije u islamu imaju najmanje 3 merila istinitosti. Jedno merilo istinitosti mističke intuicije u islamskoj filozofskoj školi jeste to da bude ta intuicija usaglašena s razumom. I to je čudno, ja znam da je to čudno, ali zaista je tako jeste u islamskoj klasičnoj filozofiji. Ako mi mističku intuiciju možemo da obrazložimo formalnim, demonstrativnim metodom, onda će taj sud biti istinit, u suprotnom mi nemamo merilo istinitosti. Možda će, kao što ste vi sjajno rekli, možda će taj sud tom mistiku biti koristan u nekom duhovnom vaspitnom programu, ali on ga ne može preneti nikome drugome, zato što nije dobilo formu formalnog filozofskog mišljenja. Prema tome, muslimanski filozof ističe na tome da mistička intuicija može nama pokazati istinu, prosvetliti kapacitete našeg filozofskog razuma, ali dok mi to filozofskom demonstracijom ne dokažemo, pa muslimanski filozof kaže to je onda prosvetljeni razum, onda to ne može se prihvatiti kao istina, iako je predmet, iako je proizvod mističke intuicije. Ali moguće je da nas neka mistička ili sakralna intuicija dovede do apsolutne istine. I opet, kad kažem apsolutne, ne mislim da je neograničeno to, samo kod muslimanskih filozofa, samo Bog ima neograničeno saznanje o sebi. Niko drugi ne može da ima neograničeno saznanje o Bogu u ovom slučaju. Šta to znači? Znači da je svima nama relativno saznanje, pa Mevlana Rumi je pisao u svojoj jednoj pesmi, možda ćemo se svi setiti te priče, kada su u jednoj zatvorenoj prostoriji doveli ljudima slona i rekli, ajde recite šta je to. I onda neko dodirne nogu, kaže ovo je stup neki, neko dodirne, šta ja znam, ne mogu sad da setim, svako kaže nešto. Da li su svi oni pogrešili? Pogrešili su u smislu interpretacije, ali nisu pogrešili u tom smislu da su zaista imali neposredan kontakt sa tom životinjom. Prema tome, njihovo zaključivanje je bilo relativno u smislu ograničenosti, ali šta bi nam rekao Kant? Rekao bi da mi ne možemo uopšte da dođemo do tog slona. Znači, dođemo do istine, ali istinu vidimo iz svoje perspektive. I posljednja stvar koju ste spomenuli je halač. Apsolutno ispravno ste i zahvaljujem zbog toga. I Suhravardi je pogubljen. Zato sam rekao da je kratko živeo, ali nisam hteo da to spomenem. Znači, u islamskom svetu nije islamski svet monolitan. Islamski svet je veoma nemilosrdan. Bio kroz istoriju. Predstavnici dogmatične teologije, nekih tvrdih radikalnih jurisprudencija, pa i danas, ne mogu da prihvate to da će neko biti otvoren kao neki filozof ili mistik. Prema tome, ako je halač pogubljen, ne znači da je on bio, da nije bio u pravu ili da je relativizam u saznanju bio ispravan, nego jednostavno takve su bile okolnosti. Ja mislim da sam pokušao da obuhvatim vaše objašnjenje zbog
kojih vam još jednom zahvaljujem. Još 5 minuta imamo, ako uz izvinjenje ima još neko pitanje, izvolite. Recite, molim vas. Ja bih postavio pitanje vezano za pojam. Šta je po vama pojam? Zato što postoji problem te neposrednosti. Rekli bismo možda da znanje koje nije pojmovno, uopšte nije znanje. Jer, da kažemo, onda je nešto. Ne znam ni šta bi bilo. To je sad interesantno, nas to onda uče i na psihoanalizu. Pa onda kažu, onaj simbolički registar koji imamo, to je saznanje. A nešto realno koje probija, ali koje ne možemo da simbolički pojmimo svojim aparatom, to onda i nije znanje, niti se to dešava, ajde da kažem, nama. Ne dešava se, što bi oni rekli, ego, ne dešava neki podsvijest. Ali ima realne posledice. To bi bio jedan deo. I drugi deo bi samo bio... znači ta neposrednost je posle, zato i Hegel uveo posredovanu neposrednost. Jer on je rekao i ta neposrednost takozvana je posredovana. Čime pa pojma? Jer ja ne mogu, ako ja kažem i reč o tome, to je već posredno. I u tom smislu možda ne bih lično rekao da je razum se meša, nego da razum uopšte konstituiše. Jer kad bismo rekli da razum meša, to bi bilo kao da mi dobijemo, onda razum nešto tu iskrivi. A ovde, koliko se ja razumio Kanta, on više kaže razum uopšte konstituiše, bez njega ne bi imalo ni šta da se iskrivi. Naravno, misli se na opažaj bi on mogo da iskrivi, ali svakako taj opažaj koji smo mi dobili, a da nije razumom da kažemo, profiltriran, on bi bio slep. On je to i rekao. I samo, pala mi na pamet citat, pošto pomenuli ste citat više puta. U kritici čistog uma on je dao citat gde je rekao da pojavu mi imamo, a da ne znamo ni da li postoji stvar po sebi, ali naslučujemo jer reč pojava govori o nekoj stvari čega je to pojava. Ali on kaže mi ni ne znamo. U tom smislu on kao da sam sebe opovrgava tim drugim citatom da kaže da, ali ja mogu da kažem da postoji stvar po sebi. U stvari u drugoj knjizi je rekao da ne postoji. Verovatno bi ta knjiga, to je kritika čistog uma, i bila verodostojnija, jer ovo je ipak knjiga gde on to više za studente nego što je hteo da kaže. I samo bih pohvalio predavanje. Zahvaljujem usrdno od srca. Vaše prvo značajno pitanje je zapravo, nalazi se i u središtu moje namere da proširim definiciju znanja. To što mi znanje poistovećujemo s pojmovnim znanjem je nešto što je potpuno normalno, uobičajeno i formalno. Islamska klasična filozofija upravo iz tog razloga i nema mnogo pristalica, zato što se suprotstavlja tom uobičajenom formalnoj definiciji znanja. Ovde se insistira na tome da je znanje mnogo šire u odnosu na ono što je formalno ili pojmovno znanje. Ako je šire, onda ćemo insistirati na tome da će formalno znanje, i ovo je veoma značajan zaključak, formalno znanje će prema predstavnicima islamske klasične filozofije izgubiti kognitivni kredibilitet ako se ne bude oslonilo na ono drugo znanje koje nije pojmom. Drugim rečima, ja sam zaboravio to i da možda i objasnimo odgovor na prethodno pitanje, ali evo, vi mogu se nadovezati na naše pitanje. To što Kant govori o određenim kategorijama i oblicima našeg razmišljanja u okviru koji mi se mešamo u taj proces, to je zaista istina. Znači, ja nisam teo to da mi bude predmet kritike. Tačno je to da naša empirijska saznanja su uvek manje više različita u odnosu na ono što ta empirijska realnost, onakva kakva ona jeste, zaista tačno. Međutim, ako ne budemo svoja empirijska saznanja oslonili na određene metafizičke sudove, onda mi svojim empirijskim znanjima nikada nećemo doći ni do kakvog zaključka. Navešću samo jedan primjer. Kako mi empirijskom procedurom dolazimo do zakona u nauci? Kažemo,
ne znam, ova pojava ima neku promjenu, ne znam, voda ključa na koliko stepeni, pa onda kažemo jedan eksperiment, drugi, treći, četvrti, peti, 100, 1000 eksperimenata. Da li možemo da dođemo nakon 1000 eksperimenata do filozofske izvesnosti? Ne. Zato što naša empirijska iskustva nas nikada ne mogu da dovedu do filozofske izvesnosti. Možda će se u sljedećem eksperimentu desiti nešto drugo. Onda tu dolazi do izražaja naša racionalna intuicija, dodajemo empirijskim eksperimentima neki univerzalni zakon, pa će naša empirijska nauka zbog tog univerzalnog zakona postati kredibilna i dovesti nas do izvesnosti. Znači, sve vreme insistiram na tome da mi u Kantovom relativizmu u saznanju gubimo filozofsku izvesnost. I to je nešto što nam pravi veliki problem. Ono što ste vi spomenuli o mogućnosti da Kant sam je osjećao da će njegovo filozofsko razmišljanje nas dovesti do sofistike. Ja to prihvatam i zato smatram da je Kant bio grandiozni filozof. Ali, grandiozni filozof je bio u tom smislu, bio je jako principijalan. I ovo sad govorim iz perspektive islamske klasične filozofije. Znači, on je krenuo jednim putem i nije se vraćao nazad. Znači, nije hteo da kaže, izgleda da grešim, ajmo da vratimo kredibilitet intuitivnom ili sakralnom ili metafizičkom znanju. On kada je diskreditovao, i vi ste to spomenuli, kredibilitet teorijskog razuma, on je nakon toga pokušao šta više, da kroz kredibilitet praktičnog razuma dokaže i postojanje Boga. Zar nije tako bilo? Znači, Kant je izvanredno principijelan. Ne vraća se nazad, ali iz perspektive islamske klasične filozofije je greška bila u tome što smo išli dalje. I zato se taj proces, da ja kažem, kognitivne epistemološke destrukcije nastavlja na zapadu kroz logički pozitivizam, analitičku filozofiju. O tome sad ne mogu da govorim, to sam pripremio za sljedeće eventualne razgovore. Sve to nam pokazuje da treba na neki način da Kantovu epistemološke odluke izvrgnemo fundamentalnim kritikama kako bismo mogli da vratimo svom racionalnom razmišljanju izvesnost. I to je bio moj cilj. Znači, nije cilj to da mi kažemo, čak nije cilj ni to da kažemo na ovaj način ću ja pomoći u tome da ljudi budu religiozni, to mi uopšte zaista nije cilj. Ja sam naučio da kao neko koji je u školi islamske filozofije ne razmišlja mnogo ni dogmatično, niti u nekom smislu navijački. To je, da li će neko biti religiozno, ne, to nije naša stvar. Pitanje je da li ćemo izgubiti kontakt sa izvesnošću. Da li ćemo morati da kažemo ljudima, vidite, nema izvesne istine. Ako nema izvesne istine, onda ćemo biti stranac koji osjeća mučninu, a vi sad shvatite o čemu govorim. Stranac koji osjeća mučninu u svetu koji sam stvara. Znači, damo tom čoveku kapacitete za to da mu kažemo, evo, ti si izvor istine. Nema istine. Gradi istinu. On sagradi istinu i kaže, ja osjećam mučninu, ja sam stranac u tom univerzumu. Razumete, to su ti problemi sa kojima, izvolite, molim vas, ja bih zamolio da, ako je moguće, da ovo bude posljednje pitanje, zbog domaćina i zato što je prošlo vreme. Izvinite, molim vas. Znači da je svet iluzija, da je sve što se dešava iluzija. Ako nema sve mislim, bilo šta i onda da nema neki, onda racionalno i to je jezik, mi se razumeju kroz jezik. Došli da je neki slično u koncentraciji, tako da postoji nešto što bude stvarja na razumevanju o tome, o svetu, ali mislim, ovo sve, da li je onda ceo svet iluzija? Ja bih rekao da će sud koji ste vi sada formulisali biti konačni sud zapadne, moderne i savremene filozofske misli. I to me brine. Ali iz perspektive kognitivnih instrumenta klasične islamske filozofije to nije tako.
Zato što mi u islamskoj klasičnoj filozofiji imamo izvesnost, imamo intuitivno znanje, imamo prisutno znanje, imamo neposredni kontakt s realnošću, možemo da dokažemo neke apsolutne istine koje, naravno, kad kažemo apsolutne istine, to ne znači da ćemo mi imati apsolutno znanje. Ne, naše znanje je neograničeno, ograničeno. Ali možemo da dođemo do istine onakve kakva ona zaista jeste. Prema tome, svet je smislen iz ove perspektive islamske klasične filozofije. Ima duhovni, intelektualni, filozofski smisao, ali moramo da ga na jedan veoma utemeljeni, racionalni način obrazložimo kao smisleni svet. U suprotnom, plašim se da će nas moderna i savremena filozofska misao, ma koliko je ona briljantna iz moje perspektive, znači Kant je briljantni mislilac, ipak dovesti do sofistike. Ovo što ste vi spomenuli je prema mom mišljenju definicija sofistike. Zahvaljujem vam još jednom i bila mi je velika čast i privilegija.